U planu mi je da kupim sliku na kojoj je prikazana borba Davida i Golijata zbog poruke koje šalje. Sam događaj. Zanima me doktorovo mišljenje o tome. Ne treba ti, prijatelju, nikakve slike da kupuješ, da trošiš pare na slike. Radi na svom karakteru. U Bibliji postoji nešto što je Bog rekao da ljudi koriste kao uspomenu na Božje zapovesti. To nije slika, nego je rekao da na krajima odeće se naprave rese i da se stavi jedna plava nit koja ukazuje na nebesku realnost. I onda kad čovjek oblači košulju, on stalno vidi rese koje vise. I to ga podsjeća da treba da drži Božje zapovesti. Znači, umjesto da pravimo slike koje će nas podsjećaju na ovo i na ono, Bog je dao te rese, takozvane na hebrejskom cicit, da ljudi nose, da ih podsjećaju na Božje zapovesti.